Dobar dan, sa mnogim od vas se znam. Ja sam Dejan Arsenić, član upravnog odbora Asocijacije Sport za sve Srbije i negde od 94. 5. sam aktivan u Asocijaciji Sport za sve Srbije na raznim programima, prvenstveno koji su vezani za programe letnjih i zimskih festivala i tu negde se susrećem sa ovom temom sport u firmama. Ono što je malo pre koleginica Marina rekla, Asocijacija Sport za sve Srbije je nadležan Nacionalni sportski savez u oblasti sportske rekreacije, znači rekreativni sport, sport za sve, masovni sport i sport u firmama. Kao i to je koleginica rekla, ali opet, što kažu, nismo negde komu ste dogovorili, Asocijacija Sport za sve Srbije je članica TAFISE, Međunarodne asocijacije sporta za sve, to je krovna organizacija sporta za sve, sa središtem u Frankfurtu, Međunarodna asocijacija za sport i kulturu ISKE, sa središtem u Kopenhagenu, Balkanska asocijacija za radnički sport, gde smo i jedni od osnivača, trenutno je to središte u Đevđelju u Makedoniji, i Evropske federacije kompanijskog sporta sa središtem u Parizu. Pošto bi, rekli su mi da mora da budemo kraći, pa onda ovako. Balkanska asocijacija za radnički sport, osnovana 2004. godine u Albeni u Bugarskoj. Negde ideja je da tamo gde je predsednik, tu je i središte, znači tamo gde je trenutni predsednik, tu je i središte same asocijacije. Osnivači su bili predstavnici Bugarske, tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore, Rumunije, Albanije, Turske i bivše Jugoslovenske republike Makedonije. Prvi predsednik koji je faktički i negde i okupio sve ovo je Konstantin Parzulov, predsednik Bugarske radničke federacije, tadašnji predsednik Bugarske radničke federacije, sport iz Rade. 2010. godine ponovo u Albeniji, gospodin Parzulov već u godinama se povlači sa mesta predsednika, a na njegovo mesto dolazi gospodin Adam Dumitru iz Rumunije. Tada dobijamo i potpredsednika, to je gospodin Petar Vasiljević, bio je jedan od direktora Beogradskih elektrana, inače to je firma koja je aktivno učestvovala u našim programima u to vreme, prvenstveno u Albeniji. 2017. godine bira se novi predsednik, to je Dragan Ćurlinov iz Makedonije i, kažem, sada je trenutno sedište u Makedoniji. Započeo sam predsednika, tada je izabran pokojni Jezdimir Marsović. Misija BAPS-a, odnosno Balkanske asocijacije za radnički sport, nije da ona bude organizator događaja, već da svojim aktivnostima na umrežavanju, prosleđivanju informacija, animiranju i podizanju kapaciteta svojih članica, nacionalnih članica, radi na obosobljenju radničkog sporta, odnosno sporta u firmama na Balkanu. Što se tiče događaja i manifestacija koji su u kalendaru Balkanske asocijacije za radnički sport, to je onaj naš čuveni Ski Fest od sledeće godine od 17. do 21. marta, znači mi već imamo termin. Ovde su neke slike, možda su malo mutne, nažalost, mislim da ovde bi trebalo da bude među ovima ovamo i ljudi iz Keframa. Imamo i više. Pa ja kažem, to, pokušao sam, kažem, da skratim, pa onda po par samo slika, nažalost, nije mi palo, nisam se možda negde setio i bila mi ona vaša košta čist skop, to je akcija koju sprovodimo zajedno sa fondacijom Riker. U maju mesecu Međunarodne sportske igre, Makedonska asocijacija Sport za Site bez granica iz Đevđelije organizuje u Ohridu te sportske igre. Mislim da i ovde negdje, verovatno neko iz Keproma.
Odavde je otprilike sve i krenulo iz Albene 2004. Bugarska radnička federacija Sport i zdravlje svake godine u Albeni organizuje međunarodni festival radničkog sporta sa preko 2000 učesnika. Mi smo već, ja znam lično, od 2001. smo učestvovali od 2001. godine, izuzev ove godine, učestvovali smo svake godine sa mešovito od 30 do 120 učesnika. I poslednji neki naš veliki događaj je naš letnji festival koji organizujemo zajedno sa Crnogorskim savezom za rekreativni sport, sport za sve. Menjamo destinacije, obično je to u zadnjih par godina u Sutomoru i to otprilike negde ovako izgleda. Puno pažnje se posvećuje vodi, puno pažnje se posvećuje fair playu. Mi smo pre par godina ukinuli trofej ekipnog pobednika, sveukupnog pobednika i naša najznačajnija nagrada je fair play za ekipu. Znači, najznačajnija nagrada je fair play. Takođe, svakodnevno, znači, kreće se, to je celodnevni program aktivnosti, od jutarnjeg vežbanja pa do večernjeg programa. I sve je otvorenog tipa, svi mogu da učestvuju. Druga federacija, druga međunarodna asocijacija čiji smo mi članovi je Evropska federacija kompanijskog sporta, EFCS. Osnovana je 1962. godine u Bazelu u Švajcarskoj, osnovali su je predstavnici 8 zemalja. Trenutno njeno središte je u Parizu, u Francuskoj. Od 1977. godine na svake 2 godine održavaju se evropske letnje kompanijske igre i na poslednjim igrama koji su bile u Salzburgu prošle godine bilo je preko 7000 učesnika. Interesantan podatak je da je 1989. godine u tadašnjoj SFRJ organizovane su jedne igre u Rovinju, gde je bilo prisutno 3640, to je zvaničan podatak. Od 1991. godine predstavnici Srbije, odnosno 1991. godine, to je onaj podatak koji imamo, učestvovali su, ali kao predstavnici Srbije, znači bukvalno nisu želeli da idu sa drugim delovima, sa predstavnicima drugih republika, učestvovali su u Norrköpingu u Švedskoj. Od 90. godine na svake 2 godine održavaju se zimske evropske kompanijske igre i naša asocijacija je bila pre godinu i po dana, ili 2,5 godine, bili smo domaćini jednih takvih igara na Kopaoniku. Ovo je sad, mi smo 2012. godine postali punopravni članovi ove federacije i od tada redovno učestvujemo na svim njihovim događajima. Učestvovali smo na evropskim letnim kompanijskim igrama 2013. u Pragu, 2015. u Ličoneu, to je predgrađe Riminija u Italiji, 2017. u Gentu i prošle godine u Salzburgu. Ovo su sad neke, ajde kažem, po par slika iz svakog godine. Takođe, od 2014. godine učestvujemo i na zimskim evropskim kompanijskim igrama. 2014. su bile u Lassieu u Francuskoj, 2016. u Cortini d'Ampezzo, 2018. su bile kod nas na Kopaoniku i neke su od strane menadžmenta EFCS-a proglašene za najkvalitetnije ili najorganizovanije te zimske igre. Imali smo preko 700 i nešto učesnika, što makar ono što sam ja uspio da pratim u zadnjih 10 godina niko nije taj broj učesnika dostigao. Nažalost, igre koje su trebali da budu ove godine u Štrbskom plesu u Slovačkoj su pomerene, odnosno otkazani, pomerene za
godinu od 18. do 21. marta i opet i tada i u martu mesecu ove godine, a i u martu mesecu sledeće godine, bukvalno se taj termin poklapa sa našim zimskim festivalom, ali smo mi imali predstavnike, znači imali smo prijave ljudi koji bi učestvovali u štrbskom plesu. Ovo je jedna, ajde kažem, slika sa tih naših iz 2018. sa evropskih kompanijskih igara. Imali smo sreću da je to bilo već pred kraj, da je sa desne strane prema hotelu Grand se već vidi i trava, već počelo livada, što kažu. Od te 2012. godine učestvujemo u svim njihovim skupštinama, obzirom da smo punopravni članovi, imamo pravo na 4 glasa i učestvovali smo. Oni obično te svoje kongrese, odnosno generalne skupštine organizuju svaki put kad imaju u okviru letnjeg festivala, a onda između organizuju ili u mestu gde će se održati sledeći festival ili u mestu koji je kandidat za neki naredni festival, pa je tako 2013. godine za vreme letnjih igara u Pragu, 2014. je bilo u Riccione u Italiji kao najava onoga festivala koji će se desiti i sledeće godine. 2016. godine je Palma de Mallorca bila kandidat za neke naredne igre, pa su tamo se organizovali pokušavajući da dobiju, nažalost nisu dobili. 2017. to u Gentu, 2018. u Ljubljani. Ljubljana je opet i ona bila kandidat za igre koje će se desiti 2023. Mislim da je Bordo dobio te igre. I prošle godine, 2019. u Salzburgu. Kažem, verovatno i do monitora, malo je mutno, tamne su slike, nisam znao mogu se, ovo su iz Ljubljane, ovo je iz Salzburga. I najave za sledeću godinu kalendara FCS-a, kao što sam rekao, od 18. do 21. marta, evropske zimske kompanijske igre štrbskog pleso, koje su pomerene, odnosno otkazane pa pomerene za sledeću godinu, i od 23. do 27. jula evropske letnje kompanijske igre u Arnhemu u Holandiji. Ono što je interesantno, obzirom da puno učestvujemo u njihovim programima, da smo prisustvovali svim njihovim aktivnostima, to je rezultiralo da od 2019. godine, znači od prošle godine, imamo i našeg predstavnika u sportskoj komisiji FCS-a, to je predsednik naše asocijacije, gospodin Branko Vujović. Što se tiče prijava za sve događaje koji su pod pokroviteljstvom ili u organizaciji Evropske federacije kompanijskog sporta i Balkanske asocijacije za radnički sport, jedini legalan način, jedini način prijave je da kompanije kontaktiraju asocijaciju i da ta prijava ide iz asocijacije. Znači, jedini način je da preko nacionalne članice ove dve federacije, a to je asocijacija sporta Srbije. Ovim bi otprilike završio ovaj deo predavanja ili prezentacije vezano za Evropsku federaciju kompanijskog sporta i Balkansku asocijaciju za radničkog sporta, ali prisustvo 2015. godine u Riccionu prilikom evropskih igara, letnjih igara, imao sam priliku da posetim čuvenu fabriku Tefla Gym, odnosno kompaniju Tefla Gym, to je negde blizu Riminija, Čezena je u pitanju, par desetina kilometara od Riminija, i ovde se želim nešto da pokažem što je meni bilo interesantno. Onda u zadnjih jedno par meseci, ovo je njihova prva sprava s leve strane koja je napravljena 83. godine. To sad otprilike svaki bravar bi mogao da napravi. Ovo je njihova najmodernija sprava iz 2015. godine i ima jedan displej ispred sebe.
Na tom displeju, pored osnovnih parametara vezano za fizičku aktivnost, imate i monitor. To je tada bilo predviđeno da se gleda, dok vežbate, da gledate neki informativni program, slušate muziku i tako dalje, ali je bila i opcija koja će nama biti potrebna već 2020. godine. Znači, oni su već 2015. godine negde smislili, ima aplikaciju Skype, znači ova mašina ima Skype aplikaciju gde vam omogućava, pogotovo onim poslovnim ljudima, da komunicirate sa vašim personalnim trenerom i faktički mi smo sad došli 2020. godine na to da mi sad komuniciramo preko elektronskih uređaja. Takođe, što se tiče zaposlenih, svi zaposleni u toj, to je inače, Technogym ima jedinu fabriku u svetu i ona se nalazi u Italiji, sve ostalo su ekspoziture i prodajni centri. I zaposleni u Technogymu, sve ovo što vidite što vežbaju, ovo smo mi sa strane koji šetamo, i gore i dole, i vidjet ćete na sledećem slajdu, su zaposleni u kompaniji koji su u obavezi da svakog dana određeni vremenski period provedu vežbajući. Svako od njih ima jedan mali, kao USB, jedan stik, koji kad krene se da vežba, ubaci u mašinu, pravu ili kako već da nazovemo, i u zavisnosti od vremena provedenog vežbajući i od intenziteta vežbanja, njemu se na taj stik nagomilava određeni virtualni novac, tako bi ga nazvao, sa kojim on odlazi, kad završi ovo vežbanje, da li će tada ili će sutra, svejedno je, odlazi do onih mašina za kupovinu sokova, bezalkoholnih pića i tako dalje. Normalno sve je to što organski, što zdravo. Duša naš, vidio sam i Coca-Cola Zero, to je jedini gazirani napitak koji je bio u tom mašini. I sa time idu, takođe koriste za kupovinu obroka. Meni je taj obrok, da nismo stavili, sad ne meni, u većini nas tamo koji smo bili, morali smo dosta soli, ulja i ostalo da bi nam bilo ovako vkusnije, ali to je jedan primjer na koji način mogu da se animiraju zaposleni da vežbajući ostvaruju neki svoj benefit, pored benefita zdravlja, ostvaruju i neke druge benefite. Eto, to je od mene